namusengela bakonfwa konse kuntu bale ngufuila ne Michael Chisheta emashina yandi kanshi pabushiku bwa lelo imona ine ndefu tusambirishanyeko na kutulande kufya mashiwi ayalinga ayalafuma mu ibuku lyakwa Ezekiel chapter 18 nde munapa kupenda nipa 21 emashiwi eyo twalaisha okusambirishanya mo yalafuma mu ibuku lyakwa Ezekiel chapter 18 verse 21 kanshi ibuku lyakwa Ezekiel lyaba mu kipingo kyakale ukwesha kulondolola kofe mukusupawila chapter 18 i chapter 18 yaesha ukulondolola ukutilati umweo ubembuka eukafwa umweo ubembuka eukafwa kabili kwisa mukumunamwa amashiyamo ayasoso kutilati umwana tekuti apusukire pepunda lyabawishina ngu tekuti apusukire omwana pepunda ili apawishi pantu mwina Kristu nangu wishite kuti apusukire pepunda lya mwana ukuti umwana wandi mwina Kristu so na ine nkapusukiramu kanshi ni chapter imo Yesu mukufunda salvation ukutilati ni individualistic matter ipusukiro lya bachira muntu lya personal chira umo pali umo kanshi chira umo afiro kukwata ipusukiro lyakwe kanshi efifunda i chapter yonse nomba shirefu ambose kashitana ngukumiposela kashita katugutukemo tusoselo kutya emotwala ishokoseleshanya muri Ezekiel chapter 18 verse 21 pale so sama shiwaya alanjerera kona alaberenga ukubomfyo mulaka uwa chingeleshi pale so kutilati but if a wicked man turns away from all his sins he has committed and he keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live. He will not die. None of the offenses he has committed will be remembered against him because of the righteous things he has done. Kaisi ukwesho kwirula mumulaka wesu wa chibemba pale sokutilati nga chakwabati umubembu akwata ukupiribuka ukufuma ku lubembu lwakwe na kumembu shonze esho achita shakwata ukwelela kabiri akonkanya kono kuchitefya lungama atimembu shakwe shikakwata ukwelela kabiri tashake ushiwe na kabiri kuchinso chako alesa iyo kabiri afyonze fye alufyanya fikakwata ukwelela bamuninane ayamashu yamo ayambo kulanda nomba kumitima Yesu ifyo tufyanya shimo nshitatu afika mukulufyanya no kukwata omwenso kufika mapanshi kulombo welelo kulilesa no kukwata enso ndi kulombo welelo kulilesa no kuimuno kutila tulyabalamba sana tatuli cha mutengo kulilesa tapali echo enga tumona kumenso yakwe nomba muri Ezekiel chapter 18 verse 21 mule tukoselesha kutila ati umubembu wonse ngafika mukuna kilalesa afika mukutule membushakwe panshi ati akakwata okwelelwa ne membushakwe sho achitashakapendwe apa it's not the matter of counting how many sins you committed tachiri na mulandu nangu kulolekesha pa mulandu wakutila tulolekesha pa membu isho wabembukapo ushesha abashinga ichikankale chiri kwapa chakulolesha kuntanshi nokupiribuka nokucinja ukufuma ku lubembu kufikwa ifyo mwabamo mwenkashi mwendume mufikwa fyo ningabamo nangwe fyo nabamo napiribuka nokucinja nokupokerera Kristu ngomuposushi wandi panshi ya mutima wandi noti okumubika fe pakanwa lero okumubika mu mutima wandi nemibere yandi yambo kulango kutira kwena chine chirengo chipya nemibere yenu yambi okulango kutira chine chirengo chipya nemisosele yenu nemyendere yenu ya mumvisoro na pa chintu wengi ifuire yamoreko kutira chine muri bana bakwalesa kanishimashi wifya nono ayatukoselesha pakulapila ukutilati ilio tuwafika kukubembuka tulolesha pa bwingi bwa membu isho tukwete leo tuloleshe pa bukulu bwa lusio bwa kwalesa no kuchita repent no kufileka ukufisha kunuma no kwambo wikashugupya na lesa taka kwate record nangu takwata record mo kuchita document imembu ishi Yesu shutu wapanga kunu moko taka kwate okushibukisha kanshi tuwamono kutila chiruserwa kwalesa taluinga londololwa pantu ruse lushibukisha lwali pusana kono ruse chikwata fwe bantu ili ngifwe bantu tusoso kutila ti kuti twaelela lero tatulaba
nga tuwayibukishako olimbika bwerero kala twachitire umunenzi forgive kambo kukalipa kumwewo wesu nomba lesa tefyo aba lesa temusha ifyakale Yesu lafe new page ya life yenu nga wakwata okunakila no kuchisasalende membu shenu pachapindama mwishibyo kutila tipano pesa mbali yesonde tapengabo omuntu inga myelele membu kanoferesa ekafye okupitira mwishineli yakwa Yesu Kristo okupitira muri one mediator ndibulira wesu mofye uli ni Yesu Kristo uwatufirire pachapindama kanshiwenka shiwendume buchushinjule chulako ubwamembu ni addiction isheyo kwetea lubembu lubembu nshiwa kuteke mfine pakati kamwe obe ulingile kuitula pankasa yakwa Yesu Kristo alesiso kutila tisendo chandi chali yanguka mweba kwete fisendwe fikuru fileteni amakoli yenu musendeko lilyandi kanshi wasangwa kutila ati lesa alikuwa tisholuse uluse lwakwe talolesha pafyo omuntu abifya kunu mangafi kafya mkuna kila ushewe munina wenka shwarifika mkuna kila peshineli yakwa Yesu Kristo ninjite isuma iyo wakwata iya kuna kila panji peshineli yakwa Yesu Kristo ili akupokera kushukuru Yesu Kristo ngomu posushi wobe mukatika mwe wobe imfwa yako ya pacha pindama tayafulire fyapafye niwe afulire pamembu isho wachita nesho taula chita shimona limo shire soso kutira timukale chitemembo umwana wako alisata twalira mukubembukirira kanshi afulire pamembu Yesu nemembu Yesu afulire putulindiri okulapila mukulapila fyo kwa chinene chishinko kuma panji ya mitima Yesu lesa akatuelela na ngukuti atuelela ukulapila takuwa kwa tenshita ukutila kanondolo le pasande na ngondolo le sabata na ngufesti nje mfuka mendile kumpiri apa liponse kutimwa lapila pantu God is omnipresent konse kanshipa kushikuwa lelo echitekero twachikwa Chishete kuti nasoso kutila ati echikosere shitwa chikwata ndiwa sansa mukusha saana okukwata kashitaka okulanda kuli bayimwe kanshi ukulomba kwandikwa kutila titukutumane iliyo lesa lela ndakuli bayife mukatika mitima Yesu ekashitaka nokeneko tukwetero tulepema ekashiteko tukwete akakuna kila lesa akakusumina lesa nokusumisha lesa kuti abombe mukatika myeo Yesu lesa mupaleni ne brother Michael Chisheta tukamuna na ubushiku bumbi buleko nkapo amen.